Koina aina takadorba paper si introductory microeconomics ki BCC 101 haiba code tuniko ado mamang da ina unit ahum cover tawkre asigi unit unit ani cover tawkre unit ani si block 1 ki introduction haiba part tuni ado mamang gi ina tawgiba unit ani do adu da koina maru aina naina kiba po to kai kana kana microeconomics haiba si kaino macro ga kari khenai aduga second in jana koina maru aina kari naina ki haiba matamda demand haisina kaino supply haisina kaino haibni ko koina naina khido ado ngasi gi naina dawsina koina second in da naina khiba demand amasung supply do adu du real world da tasenga na koina karamaina sizin nagane haiba to practical oina haiba tare ko koina mamangi unit ta naina khiduna kai naina haiba matamda demand haisi kaino demand haiba di consumer amana pot ama ai sizin nage na traga ai chage na traga ai adu duragi kana bam phange haiba matamda mana tawriba potu bu demand kaure mangonda mamalama potu gi leige na mamalama leiba matamda tawbo potu ni demand hai risi suppliers ne kaino sai demand tawriba poto puthora ga piri bo potu na mak supply kawi ko ado si ani se koina theory oina naina khre demand curve na kaino supply curve na kaino demand si tawbo matamda consumer na kari kari khallaga tawki determinants of demand na koina naina khibdo aduga supply si tawbo matamda producer pochi puthoiba mi tuna kari kari khallaga tawki aduga supply curve na kamai tawe adu mamang da naina khre ko adu sigi chapter sida ina mamang da so high class sigi chapter sida sigi unit sida koina naina taw si kaino habe matamda demand amasung supply se koina tasengna na real world da karamaina sizina ga dum haibne ba koina sida naina taw si ko da hora se adu ahan bada koina equilibrium hai bse si hana khangam darkar we demand hai bse koina kaino na khange supply hai bse ju khange demand si kana na tawi consumer na tawi supply si na kana na tawi producer na tawi ko demand si na sizina ge hai ba mi dana supply si na puthoga pot hojik sizina ge ba hai ba pot to puthoga bazar da phangali ba mi dana supplier natraga na producer ka we ko adu makhoi ani na demand amasung supply hai ba ani maksha ani makki curve aina mamang unit ta khre ko adu ki curve ani maksha demand ki curve to ga supply ki curve to ga ani maksha thengai na ba mafam du ne ba koin equilibrium hai ri se ado koina podam lei ba chale na khalo ne samna hai ro tilau lo ba chale na khalo tilau se aina kg am lei ba chat ba matam da hoji ki mamal gi matung ina ki tilau kg da lupa yang khai pi ren lo ra se ko ado aina satto matam da lupa marfu logane ne hera ga da koi logatro ne aina di demand tawri ne ai kilo du kg ma pa me ne haiba matam da yo liba mi producer puthoi ba mi da kare ha kani kg ma da lupa yang khai na te lupa marfu pi hera ga ilera katra leroi ko adu di equilibrium sina ta isina ke no haiba matam da aina yang khai pi ge habda su mana marfu wen haire na khallo ne adu akoi ni gi yana ba mamal ma la kani dana humfu haire sine humfu se ko equilibrium price haire sine duga leiri iba quantity duna equilibrium quantity ka wene ba kilo ma do ado sigi hanba ngasigi unit chila naina do si kaino haiba matam da equilibrium price hai sine ko sigi equilibrium price na ta isi karino haiba matam do sigi demand tawriba mi do consumer do aduga supply tawriba producer na traga seller hai rasi ko pot yoliba mi do makhoi ni na taba mamalam di leidana okay yare si mamal si do ina lobiro traga na sigi mamal si do ina ai piramagi have the yana ba mamal du ne ba koina equilibrium price hai si ko adu sida aina su ire equilibrium price hai si kaino quantity demanded amasung quantity supply gi mai function lai gene si sida ire si si qd sina denote tawse sina ta isi quantity demand hai ri ne ba ko quantity demand si koina equation gi form da kholak pa matam da si example ni ko example loina ni ko sida ma pi ri sa suppose qd is equal to what 10 minus 1 p sina price ni denote tawse q sina quantity ni d sina demand ko quantity demand is equal to 10 minus 1 price ne ba ko si equation ama akoina solve to oina pirak pa kan sumaina ni solve to do si aduga quantity si s na supply harin ko quantity supply is equal to 1 into price harin ne si ki equation ani si pi regale re ado akoina equilibrium matam da kari ne sida hai ki quantity demanded and quantity supplied are equal ne sida hai ko sigi se koina sida mi sigi qd sina quantity demanded ta q sina qs sina quantity supplied hai ne ko ado si ani maxi equal ora gadi qd is equal to qs era ne ba sine ba koi equilibrium price ki sida hai re ba magi definition gi matung ina condition cha
ado sigi q di se quantity demand se sigi sida khoi na sigi equation da pi ba mai value sida khoi thamma se q di gi ma pa sida aduga sigi q se quantity supply sigi ma pa sida na khoi na quantity supply ki value pi bo 1 pi se thamma se ba ko sigi se khoi na equation si khola matong da kari answer tar ni kari solution phangani ha ba ko matam da price equal to 5 tar ka ne ba ko adudi khoi na quantity demand amasung supply pi ma matam da khoi price ko to pa ngamane aduga sigi se amang at this 5 units will be sold and purchased in sida am area se akoi na sida price kakte ne ba puto ise but sida di kai dore magi unit se koi khangba ngamane ba demand na kya tawrino supply na kya tawrino price na have to the price khanga gale adu di kai dore ni sigi price ki value se akoi na sigi demand se da koi sida thamma se ko sida koi 5 thamma se adu 10 minus 5 tara ba 5 lai ko adu demand se kya tara 5 tara same way da akoi na sigi price 5 se quantity supply ki price ki mafam se thamma se 1 into 5 5 tare adu quantity supply se ka tare 5 tare adu ne sida iri se price lupa manga pi ba matam da demand amasung supply ki quantity si kya no hai ba matam da 5 units hari sine ko mathang mak hojiki akhoina sigi mamang sida nai na krisna kaina equation ki form da ne ba sida na my definition to pi ra equilibrium price si kaino sida na maka akhoina do angka sijinaraga sidana maka khoi explain tawre sigi makha ta apsine khoina graph ki tur da hena muk understand tawna ne ba graph sijinaraga khoina tar ka dorse sigi portion siri naina de mamang da khoina mamang gi chapter da mamang gi unit ta khoina naina khib do aina demand curve sika main to have kan da downward sloping ina ta ki ko hai budi demand si karma matam da hena tawgani price ne ma matam da hena tawgane ba sigi ma pa sida demand tawre na lawro ne ado di sidana quantity sida leire khallo quantity ki mapasi sida leire ne khalo demand ki mapa price na sido idor ne ba adudi kai tare demand yambo matam da price han thaba darkar oi ri aduga sigi point si lawra se ne khalo na sigi demand kar pe sigi mapam cha sigi point si law ba kan ko ning se quantity di han thare aduga price na kai dora sigi mapa tar pa na price ne gala ne adu demand curve se na mamang class to so high thare demand curve hai si kai no hai ba matam da downward sloping oi gani aduga indirect relation hai badi price sina mamal sina kari gumba hengala gadi demand hanthagani aduga mamal sina hantharaga demand hengat kani adugi matungina koina graph ta koina diagram da show to matam da demand curve sika main to ki downward sloping to the right and ta ki ne ba ko sumain taraga supply curve to so koina kari ne ki producer ne pami se kari no poche tang ma matam da ma poche hena puthok ne ba mana pami se sigi mafam sida hoji equilibrium si sida price sida ne khalo adu price hongbra ma makha da kum thra ni dana adu matam da demand su kum thra kane ba supply no gi curve na tai se adu the producer na tai se na kai no upward sloping to the right oi gane ba mai supply curve se hai badi price hangaling khoi ai supply hangat kani hai ne adu ga demand tawi ba consumers na pam se na kai no price honging khoi ai demand tawbe ngani du price tanging khoi ai demand han thra kane have to ne adu graph ani sigi line se khoi na ye matung da mafam ba khoi ni thengai na ba mafam se na aina mamang da haikip do producer na so yoliba puthoiba mi duna so natraga leiriba mi duna so animak na yaba mamal duna ba sigi mamal se ado animak na yaba mafam do ba khoina kari kawi equilibrium ko gane ado sigi price na kari kawni equilibrium price ko gane ado sigi quantity na kari kawni equilibrium quantity ko gane ado di akhoina pot amgi mamal natraga pot to quantity kya no hai basi khange haira ga de mai ki demand curve amasung supply curve sina khoi ta kane ado sigi cross se khoi na Marshallian cross hai na su khangni ko Marshall hai se economics of how ba mani ado na sigi demand supply curve ki anima ki moi intersection point se moi ni ki thengai na ba mafam se si se khoi na Marshallian cross hai na su khangni ko mathang la si stable equilibrium sigi equilibrium hai ro se si lengdana leiba hai tare ko stable oiba yamna su chongkhatta ba yamna su kumthada ba hai tare ko adu du stable equilibrium ne ko si sigi slash da koina ne ne dar se stable equilibrium hai ji kaino amtang sida yeng se a tendency to return or move back to the original initial equilibrium hai se sigi equilibrium sa khoi khange sigi equilibrium sida le re sida demand si le re sena supply si le re equilibrium person equilibrium price kya no p1 sini aduga equilibrium quantity sina kya no q1 sini adugo aina example logo matam do je tilho gi high khib do adamaina
among the command of Gani, like the river consumer than a pot to labor matam the pot to hen a hong of Hangama. Natragana, mana labor matam the pot to Hang the Bama, Natragatang of Hangama condition equate them thing they got. I do get the never see the Aquina Nina Dorisha. Sidi Yang said, Karigumba Mamalse, Sigi, Lady Marcelian cross, Natraga Sigi equilibrium point Sida, Sigi price 15 and a lower save. Do quantity 100 and a low save. Sigi 50 rupees, Karigumba 60 people matamda. Sigi same demand curve, supply curve Sida, Bazaar Dura Kari effect like an heaven never Sida Nina Dorisha. Karigumba 50 Piramba, P1 sequence 50 and a lower price, say, do the Sigi P2 in a 60 and a lower Lupa Humpu and a lower Sevoco. Lupa Humpu Yakula Matam, the Sigi demand supply Sigi Matung in the Yamane. Demands in a hen hunter bra. Do the supplies in a hingle bra. Sisi Aquina Karikawi, she gives her Arga, Eski, Animaki gives her excess supply had to never. I would the bazaar the port to hen labor. The Sequoina example, the practical example, the Henagan Tag Haragati, Aquina Jangna P. Matam Habitareka, do Matam the Gobi Pulumasiam, who the Pangitana. Karigi, do Matam the supplies yam. Sisi Aquin excess supply and a Kangne. Do the demands in our Hantaraga labor in a Kadora. Say you on the Mido, Mana Tang Yun in Colombo, the Pong put you in Colombo. Say like the Mido, whom put it Tamali, a later in Haramina. Ito re hanegi mamal drakum thrakane upayang khai drakum thrakane upayang khai du eragadi magi gobi full du so sele aduga customer na natraga consumer na lei ge haiba mamal du su phangamina mana su paisa tu piram go potu lei hane sigi conditions na karma matam da lakane haiba matam da saigi equilibrium dragi kari gum mamal si hengal agadi haiba matam da ne ba sigi conditions si lak taw se atopa conditions na kai no haiba matam da pot ki mamal si hong thrak ba se hong thaba haiba si Sagi lupa yang kay piram masih lupa ni fupi ren laura sini. Sigi lupa ni fupi bu matamda kana ada sok no hebdam tang yeng seba ko. Sigi lupa ni fu si pirak bu matamda customer na traga consumer pot lay gador bu mi sijina gador bu mi akoy na pam si kay no hong bu sini bu pam si. As yang kay dalay ro si da ni fu dalay si gaya na kuji kan ni na hong na pam ni na. Ado hong po matamda di sagi yon gador bu mi hado pot say hado ra gador bazar da putro gador bu mi di da mako hong na di moy jam ku yoning di na. Sigi matam dana kay dore excess demand have sila ane sigi t degi na w poki quantity se sisi akoin excess demand ka ugane sigi excess demand sida maming de sudum ya ore supply degi demand hen ba hairi ne do mathak isna excess supply na demand de hen ba hairi ne ado demand sina hele supply sina wale ado si so maka main ta orani demand ta ubo mi sing ke pot to phangdamina ma so adum maning de han ki ba khara sumaina ta uraga last ma se equilibrium condition da dum la kane supply to budu so adumai mamal du tam na sagi lay da permission du ki masing du sum hanthara ga di sagi mana pot puthora ka da du tam puthora ga last ta sigi equilibrium condition da la ko di mana puthoning ba pot su noina puthora ni kari mana yoning ba mamal di yoramina aduga demand ta ga da mi du so sagi mana lining ga da ba mamal di yoramina sigi condition si da la ka ne ha du ne si si ba ko ne stable equilibrium ko we ba ai ba di kari guma supply sina yamna hengalura ga so natragna demand sina yamna hengalura ga so ma se handana maka magi segi bazar da lei riba mamal do adra kum thrakani haibu ne si sedana maka unstable equilibrium ai sin nei narani stable haiba di leng uraga so handana maka magi hana le riba mafam dra la pa haibu hana le riba mamal do kum thrak pa haibu do aduga unstable sina kum thawai be adra ba natra hengalaga na dum hengalaga sakra ba handaraga na dum handaraga sakhi siba koina unstable equilibrium ko gane ba ko Sisida my definition sem tanging si said to occur whenever there is a deviation from the market equilibrium. See market equilibrium se koi khanga ga leire. See e point na ta isi equilibrium point ni see equilibrium se di kari guma som le hengat kre mamal se hengalak pagi matungina natraga demand supply curve se som da kum thara kre adu matam da handana makoma ko si lak pa yaro ya tune ba si unstable equilibrium na tak taru se from the market tends to push the market further away from the initial equilibrium. Magi hana leiba sigi mamang sida ina kayina haini kiya koina si sida leiramba poche sida handana makum stable equilibrium da sida kum daraga leiramba poche handana maka hangalaga sigi equilibrium point sida la eba si sine stable equilibrium neba unstable equilibrium sina sida ki mamal sika khalaga sigi makom si yok kanda kum thara aro eba handana dum ka khalaga leikrane duk somda kari gum mamal si kum thakane khallo ne sida dum kum tharaga leirane handana magi initial handu ilayram mafam equilibrium mafam da la oi hairine ko yeng si kamaina no haibu ko sida demand curve sina si sine ta ise si sina supply curve ne ta ise to
Sigi matungin na karigumba pot ki maman si hengal ene khalasene yang khai piram madu humfu pi rene khalo ko humfu pi ba matamda supply ka demand sigi yenga se ko demand heli ko sine demand kar bo ni sine supply ho adudi pot si demand helaga di mai ki pot ki maman si hengal kadra hantra kadra ko noina khange hengal kane habse karigi sagi supply tawgador ba mi na pami si pot se tang yon dune Sigi mafam sida ta isina kaino demand hele sigi chang si demand sigi chang gi quantity si puthoro na kan haire ba r dagi export ki chang che sigi quantity si bazar da demand to ba leiram ni na sagi potu so tang na ne ba makoina ai khoi tang ga su pa hum popira ga so leijara ge putu puthopiro haira amina supplier sing sina dum puthora ga dum yon ne moi da tong jari mina aduna si sida leiram ba se karigumba sida muk la ga di supply sing si sumaina sum swai sida muk la kan sida muk la khala swai dum la kan ba Haibadi handana makumaga sigi equilibrium sida kumaro hairine karigumba demand curve se supply curve se sigi mong sida leira gadi maka mamal kum thabai ga magi yanga si mamal yankhai piram basi nifu da makla ase ko sigi nifu sida hongna supply to bumina bu hongna yoninga drone yoningoi ko aduga demand to bana di hongna kaidorine adu sida di supply hel na ne ba yoli se hongna piba matamda T W Poki Marakse, Sigi quantity se hen supplier Kanguna Yoli, Hongna. Adudi demand of Kangus and Kaino Honga Pambanina Madadum, Somakaram, the Numtrane, Kumtrapumatung supply cups, some the Numtramina, Sagim Matakum the Kakalaga equilibrium, the Saka, the setup, the Hena, Somakaram, the price, Hunter, the second area. I don't have a Sugumba conditions, unstable, stable oidaba, Handana Hanagi lady, Bamagi Mamal, the Laktaba. Hengalagana dum hengakiba hantaragana dum hantarakiba haibsiba ko unstable equilibrium mahina sukhangi hairis ado sigi demand curve supply curve sa sumaina di oide ko demand curve sibdi sumen supply curve sidi sumaina oide ko koi mamangi dum ting yengse sine ba semba supply curve te draw supply curve is upward sloping oide te me ba demand curve sina downward sloping ne ba ko aina slide ahum subud haikib do ado Akoina Sidan Nine, City demand curve city sume, command downward sloping area. Sigi supply curves upward sloping with the map, but upward with the should downward area. Sigi downward over matamda, market equilibrium said the Handana Lakra Lakta Bride than ever Mamang the Nine Crisa. Sumaina Iragasu, Sigi slide the Quina in Indochina Kaino, Sumaina Ragasu, stable Handana Mukumakusi Hyria. Karma condition the Yai have a matamda, Sigi supply curve say, seen demand curve matato. Some Nakalum do the right lomdo the demand curve in a left from do the see over matamda, who is stable equilibrium, hyper do we never. The Yone, Sidan demand curve right lomdo bra, supply curve in a left from do idana. Sidana Mokadore, supply curve in a right lomdo, demand curve in a left over. Supply curve in a Karigumba right lomda lairagadi, Sumina. Demand curve ki right from the later sumaina supply curve sikuma pataragadi masi stable equilibrium the lakane hairine karmaina di yang asiko karigumba mamal si lupa yang kaipi matamda equilibrium point si later quantity ne si later yang kaipi si lupa humpu pire ena khalo lupa humpu pire pa matamda supply to ro si sigi chang sini demand to sini sini adu di demand si wal ena supply to bi suma sa tam tum na poche bazar da puto poche handana mo pusi laga thamkrane baduga sigi mamal si ta kom tharane Sumaina Samana, Kariguma Malupa Humpu Pibuse, Yankai Pibuse, Nifu the Kum Train and Kalo. But Nifu the Kum Trapomatam, Kaidore, Sidana, quick demand si helico, supply no watlico, supply no walaminacadore, Sagi supply to Vizina, go to some terminal demand of Mrs. Sumsum Tokaga, last equilibrium point, the Lacomatamda, demand of Duga supply to Duga Tangaina. Sigi condition Sida, Takrisika, Karigumba. Supply curve, demand curve, right side to Eragadi, stable equilibrium, Mokhandana Propia, Aduga, Marcellian equilibrium and a kind of Mangan, Marcellian cross and nine, the Walrasian cross and a Sulaipa. Walrasian cross, Nada is above the equilibrium price, the supply curve must be to the right of the demand curve. Sigi conditions, Sigi Walrus high by economics of how we say, Mana Piramba equilibrium level. Sumaina supply curve issue straight line downward sloping oiragasu karigumba masina right to oiragadi handana amaka hanagi leiriba original magi ahanba hubuma tamda leiriba mamal equilibrium mamal atraga quantity adra kuma kane haibagi
matang se kanana nei narami ha matam da walrus haiba economist na nei narame ba aduga sugumba equilibrium sigi equilibrium se khoina walresian equilibrium haina su khangne matang nei na dosina effect of shift in demand curve haise sida ina dot tawdaba ani sitang lawsiko sigi dd1 sine sigi ss sine supply curve ni sine demand curve ne ko sigi supply curve demand curve sida equilibrium point sine kaino e1 ni aduga equilibrium price sine kyano p1 ni aduga equilibrium quantity sine kyano q1 ne ko haibadi mamal si kai guma lupa yang khai pire quantity sine sama na lawra si ko si adu sigi mafam sibo ko ni equilibrium ko rame ba original na aseng bada supply amasung demand ani maki matung ina ko na patto kan adu sida ko ni yeng daw si kaino haiba matam da kari guma demand curve se consumer na customer na pot ki demand se hengal ko matam dana ka main to gani na targana han thak ko matam dana ka main to gani bazar da mai gi supply to ga da chang du adum leiba haibadi sai gi pot sama khak pu thokadab do adu sama khak pu thoga potu demand to bo mi do hana mi tara kha oram do mi kun erpa adune ba sigi demand curve dd2 na ta ise adu ga sigi demand curve dd0 sina ta ise na gaino hana mi tara le ram do hosi mi manga khak ta kum thara pa adu supply di fix ore ga lei bani ko bazar da lei ba quantity di fix ni just magi potu gi demand to ba consumer do potu low bane na lai mi du machine hengat pa na ta ga han thar pa kanda kari market to effect to have ne ba ko ni sida nei ne dar si ko sigi equilibrium point le ram sa han ba koi demand gi machine ji hengat pa kanda ka main to re na ro sigi demand curve sa koi na customer sing jina pochi lai ge na he na thoro ko matam da demand curve system mathak bom da ka khala ne aina mamangi class ta suta kre ko demand hengat pa hi som na kan lom da right lom da magi demand curve chu ka khat pa duga demand han tha ba sina hana gi demand curve le gi makharom da kum tha ba ne ko left from the kum tha ba ne ko ado si sida khoina demand hengat pa hai si dd1 de gi dd2 sida hengat pasni ko khoina demand hengat pa hai sa sigi hengat pa matam sida pedore hai matam da sai gi potu di fix oina leibani na supply si di fix oina leibani na demand ka te hengala amni na kai dore potu gi mamal du hengala ne sai gi supply pochi bazar da lei ri potu hena puthorak pa karma matam da puthorak ne hai matam da sai gi puthorai ba yon ga daru mi jana pochi tang na hoji yo law hangani hai matam da puthorai dana for example oina ningol cha ko gumba da farm to nga gi farm to ba kangu na to do nga do cha ko bala ko matam do ina to si adu matam da nga si khara tang ne ko yon bi ya ne na adu gi mamang da kai dore magi lei ri bo maman adum nga kilo da adum chani humpu chani kai pi ba adu gi mamal da dum lahi do adu kai gumba festival gumba ma lak pa kan da adu matam da na quantity gi supply du se hengal halaga hengal halaga mamal du se hengal han du ne ba karigi somna kan da demand hengal pa gi ne adu han thabo matam sidana kar main da orani haiba matam da sagi mi tara demand to ro madu si mi manga khak to ra amni na magi bazar da le ba potu gi demand du su han thara amni na kai dore yon ga to mi duna su khara hong yon thom ba ba da sigi example na khoi henjang na bi gi haiba yai ne ayu angan badana kai dore henjang na pi tik na fajana lai ram matam da di tang yo lamme aduga numidang wai ram mayum da haning ba lalon bising na manu mayum da haning ba matam da na ka main tawra ni mamal je hong ni yun sila ne to quantity du su yam da na sigi condition sina ta isina kaino haiba matam da kari gumba supply sina fix oina lai re adu matam da demand sina hengalak pa na taba natraga na handrak pa kanda market ta mamal da natraga na mai pot gi quantity da ka maina kyam khene he tane ba koini sida nai na krise mathang isina makka demand curve ti hong da ba demand curve ti hong da ba ko just supply curve khak ta change to ha ta aina mamangi class ta kari hai ki supply curve si hengalan ge supply se hengalan ge ha gi supply curve se right ta shift to su ba koini supply hengat pa ko ko aduga supply curve sina left ta shift to ra kana supply han thaba ko ko ado sigi demand curve sida sigi supply curve si le ra equilibrium point sina e1 si le ra price na p1 si le ra quantity ni q1 si le ra kari gumba supply hengal ena khalo na pochi gi supply hengal la demand na adum khong da bi da le re na khalo pochi puthok pai chang si hengal ena khalo adu de ma gi mamal han thar kane hana p1 da le ram si yang khai de le ram si ni fu da la kane aduga quantity supply na hana sam le ram do si sam ne kai sani de la kane hai ne supply hengat matam da aduga supply han thaba matam da na kar main to rone ha matam da som da ne ba ma gi left from the chale ko sigi matam de hana
Q1 da le masu Q0 da la ba sama le masu da ka tane na lo ra se ba ko supply han thara pa hai se kai dora ni sagi mai mamal si hingala kan her ne yang khai da le ma do lu pa hum pu da la kan ne kai po tu bazar da yam na phangdramina lei hai ba ni masing yam ba ni na kai dora mamal tang ga sai pi rage yang khai na tro ayum pu pi rage awon da pi ro po tu atei da phang ho da ya ho dre hai ga khoi taw na tro ne adu ne si sina ta is subsidi na Sigi slide sina ta isina kai no demand di change tau da ba supply ka ta change tau ba aduga sigi slide sina ta isina kai no supply di change tau da ba demand ka ta change tau ba kan da market da bazar da magi mamal da natraga magi potu gi supply da demand da kari effect lai have ne ko akhoi sigi slide ani sida nai na krisa mathangi slide sina kai no haiba matam da simultaneous shift hai ri se noi na dum khan tham bai si sida kai demand na change tau da supply ka ta change tau se demand si change tau bai na khalam bai ko adugi condition du ne khoi sida nai na do se examine if both demand and supply curve shift simultaneously hai se chamana na supply jo hengat pa demand jo hengat pa timing lei dena adugi matam dana karam maina mai market ki bazar gi mamal natraga na mai quantity to karam maina determine tau ko me have to ne ba khoi sida nai na dar si ko ado ani shuba point sida hai ri se depend upon the relative change in demand and supply hai sine ba kwai maru se akoina mai mamal si kyam hanthrai kyam hingali hai ba se si sai quantity demand ga quantity supply to ga ani duna thengai na da khangki dana ado ani duna thengai na ba do change to re ba demand si change to re supply si change to re adi demand sina kyam yam na change to ba matam da supply sina khajitang change to wi natranga demand sina khajitang change to ba matam da supply sina yam na change to wi have to adu duna tak kane ba mai gi price si kya oigani natranga na quantity si kya oigani natraga ani mak am pho ahong ba lei roi hai do adu si adu gi condition dane ko sida if both the demand and supply curve increase shift rightward to ani mak supply su hengat pa matam da som da lai ko adagi demand su hengal pa matam da right no ine sat pane aduni sigi ani se right increase to matam da shift to matam da mai quantity do hengatli adu mai mamal da di hengat ki bai hantarak bai na tra khana gi chang da dum lai bai si demand supply curve ki ye aga koina dum hena muk hena bhap ta ba hen gani ko admain to raga kari gumba demand sina handhare na khallo aduga supply sina hengat ena khallo adu matam da na kari condition o bai mai gi quantity si hengat bai handha bai na tra ga hong da bai hai ne si sina mai gi mamal si hengat bai handha bai tra ga hong da bai hai ni si sina maka mai gi quantity mai gi masing do bazar du puthoro ka da bai gi chang do adu hengat bai handha bai na tra ga hong da bai hai ne si karam kan do oi bai akoina demand curve amasung supply curve se ani mak si sab manana hengat ba na tra ga handha ba to ba kan da si gi simultaneous shift si to ba kan da ne mai gi price mamal na tra ga mai gi quantity pochai du gi masing do adu du gi hengala pa handhara pa na tra ga sab manana lei si si ta ka ne ado pakhada khoi maru ina sumaina equation si pi ra gane mathematically solve to wana so pi bane ko adu du so khoi tang sigi equation macha sina khoi understand to bangom reng se ko sida ma khoi ne parameter sijin ra gane ba torok to ise khoi qd si karita I have the in high quantity demanded high reni a sina intercept ni b sina mai gi slope ni p sina price ne bata ise ko adu di demand se ki equation si sumaina le ram ne ba a plus bp hai ri ko p sina price ni ko ado si sida a se 0 degi ta ba ya de ba henga da me ba karigino haiba matam da pot sigi mamal cha demand se khoi na demand ta ubu matam da pot laigera lairo ke khoi demand ta uitna mai mamal laigera lairo gera aduna na sigi esin ta isin kai no haiba matam da 0 sub lai lai ba de ba mioi be khoi gi demand dum lai gane hai dor ne ba sigi karina ta isin intercept na ta isin b na ta isin slope ne ba ko sigi price hengat pa matam da ma natragana hanthrakpa matam da na sigi pot b shika maina lai gani haiba matam da sin negative oina lai gane ba duna na sida b se akoina 0 degi hena 0 gi makha da lakane har se karigi demand ga price ka koi kari relation lai inverse relation na ina hai gidana demand hengat pa matam da price hanthagani demand hanthaba matam da price hengat kane have do adu sigi b gi lakadar value se adu minus ta lai gane har ne ko sina quantity demand gi equation lai re quantity supply gi amok la ase quantity supply ji su mai gi c sina tak to sina intercept ni adu duga d sina tak to sina mai gi slope ni p sina price ne C gi C se mai gi lai ga do value se sida p ri a sida di
pickadamne ko isna chawgadame ba duga sigi d sina amaka negative sign de lay positive sign de lay ne ba karigi akoi supply sa karma tamda hingali price hingapa matamda hingali dana supply se karma matamda hanthai akoi price hantaba matamda hanbani na adudi supply amasung price na ta isina kaino direct relation oibani na sigi d gi value se lakpa matamda 0 di hengane minus lay ro ado equilibrium condition da koina kari na ki quantity demanded is equal to quantity supplied hai ki ko ado sigi equilibrium condition sida koina mai sigi equation parameter ne sigi a amasung b si parameter ne quantity demand ki to c amasung d sina quantity supplied ki parameter ne ba sijinari sa sigi lairiba equation 4 amasung 5 se koina sida mai parameter sing se put toroga thamba matamda koina sigi equation se sumaina hek piram matamda sigi formula se sijinaraga koina dum sigi value se khot ba ya gane the my formula se tare price equal to a minus c upon d minus b har se c sigi formula se sijinaraga ekoina kari gumba parkhada sigi form da sigi mong sida quantity demand sida 10 minus 3p 3p in a pyramid khalo sida 7 plus 4p in a pyramid khalo do argadi ekoina sigi direct sigi formula se sijinaraga tawrasu yare natragana sumaina tawraga my value se equilibrium condition thamaga sumaina tawraga no khola su yara ne mathang la ase sigi equilibrium ne khoina nga sigi chapter hobdei nei na rei sa equilibrium habdi kaino demand amasung supply ani mang na thengai na mafum do khoini equilibrium ai na khangna khara adugi equilibrium dura su unique oiba khara tongan ba top ta ba supply curve demand curve so khoi theng na gane adugi matang ne khoini sida nei na daru ko sigi equilibrium sina karamba condition no haiba matamda sida supply curve so demand curve so horizontal oina sumaina mohoi ni thengai na mafum am yaw gane sigi supply curve sa sini ko sumain toroga sumain cha prisne sini supply curve demand curve sini sumain tore sumain si buching ya doga sumain amok sing thar aseng badi demand curve so ko nu jupung ne kan sumain kom thapni supply curve sini sumain ka khat pne ka khalaga sumarak ta moino horizontal oina moini thengai na mom yawri magi mamal amada suguma condition si bo akoina kari kawi haba matamda unique price akari uniqueness of equilibrium haina khangna kane natragana multiple equilibrium hain khangane haibadi sigi mamal amma sidata akoina demand tawba yare sikya no sisu yare sigi mafam si yare sigi mafam si yare haibadi lupa tara piba matam dana market sida akoina makhal mari manga thokna ne pot si lowi ya lupa tara pira ga akoina pot tu hujik lawgador ba pot se tara phangbusi lei kun phangbusi lei kunthra phangbusi lei nifu phangbusi lei sugumba equilibrium sa akoina sisi akoina multiple equilibrium haina khangna gane adugo sigi demand curve amasung supply curve sina kari gumba horizontal oina sumaina thengna ba yauragadi sigi pochiba khoina equilibrium price is uniquely determined but there is no unique quantity haine sigi equilibrium price khoina unique oi tongan top oi en haine kari ki khoina hoje puk nei ner puk matamda equilibrium si hongba matamda price su hongi quantity su hongi dena but sigi mafam sida di price ti sum hong de the quantity ka to hongba equilibrium oi begine ba sida khoina price di unique oi but quantity si unique oi de en haine aduga sigi unique price oi ri sigi mafam si krai de krai phokna t de gi w phoksine aduga mathang isina amok sina karam oi re haba matamda vertical oi base demand curve su sumaina kum thare aduga sumaina amok vertical oina le ramaga amaka sumaina amok satkiba sumaina supply curve su sumaina magi normal way da ka khalame aduga sida amak vertical oi raga sida amok normal way da satkiba sigi sina khoina kari ne garoni unique quantity and haigane unique quantity sidi uniquely determined over some of the quantity sina sama kaktini machine sina sama kaktini adugi sama do mamal do lupa tara pigira kun pigira kunthra pigira yankai pigira adum yoning mamal yon biya sisu khoina kari na khangnai ha matamda multiple equilibrium natraga multiple equilibrium aina sisina ani maksha khoina multiple equilibrium haina khangna neba karma matamda karigumba demand curve amasung supply curve ne equilibrium oiba matamda horizontal natraga vertical oiba matamda koina multiple equilibrium haina khangna ne hamna doga sidigi t degi w phoksina ta isni ko sigi equilibrium price hai ado quantity na sigi amma khaksang ne ba dona sida quantity si unique oi na koina tongan top oi na haina ri do practical da mokla ase koina pochai demand amasung supply sina real world da
Karamaina Magi Mamalsi fixed over Matamda Praja Koida Kiam Kani Hyperputi Matang and Kushida in Adusha. Sida application rationing and the allocation of scarce goods search ko. Economics ta koina nainari sa producer haiba malay consumer haiba malay ko ay mamangi class ta sudum hai kre ani sina neba lay gadorba resources na traga poche se layba na traga yon ba taw dori sa ado ani sigi apam badi kai no consumer na pa mi si hong na producer na pa mi na tang na ado ani magsigi makoy ani mag na yaba mamalam purak pa sa si makoy ni nangamoy kanana Marak Kimium Darkar, Marakimi, government hires me. Siki government in a fixed over the Matung in the Nebayana Dorisha. I don't know when a poche labor matamda, MRP and Harido maximum retail price high in Epoca. Adragi Kariguma Hen Yola Magadi, when you live salesman or you live a mido, I do the Queen Kista over Yahid, Sakana Yava, Piline. I don't know, government never decide to Dorisha. Sida Queen Nainedership price ceiling Harrison. Sisi ne koina naina the sigi rationing na track allocation of scarce goods sudum naina rake the price ceiling se hana kaino habdom khangse price ceiling se karma matam ta tawgani ha matam do sigi mamal sigi hena mathak ta hengat pa yaroro e haibu dune ba koina price ceiling hai dise the sigi se when the government puts a legal limit on how high hai dise the price of a product can be pot amagi mamal do sidagi hena hen ba yaroro e haiba government fix ama tawgani ba adugi what Mamal Duneva kind of price ceiling and high this. Sometimes I know you see, but Harisha, she Magi, Garis is Habamadam, the Magi raw material, the Kamsang Cray, wages, the Kamsang Cray, rent the Kamsang Cray, no in a Sangraga, Magi, she listening about Sangma Sang, the deep, Hare, Sari, Mapuchi, so profit cry, hunger the men of the pass of home Silaga, Lissingam Gassanipan, Lissingam Gassanipan, is a price ceiling go web. When any put them labor, I know span keep MRP had the price ceiling government fixed out in them. Sigi price ceiling she Kara equilibrium of the Tobiabra, equilibrium Makata Tobiabra, equilibrium Mataka Tobiabra questions never lies. Price ceiling say government Tobumatam than equilibrium Makata Tobia. Equilibrium of hard Tobumatam than a curry position as higher the equilibrium price ama equal to the equilibrium price ama less than the equilibrium price ama higher is Amugi Angase. Karigumba government city price fixed over share. Sigi Mapam Sitator and a Kalasina, equilibrium Sinico, the Pahum Pudator and Kalasa, Yankai Mapam Pudator and Kalasa. Sigi Pudato Bukanda, government fixed it out, Pahum Pudayolana, to go to the supply town and I me late there. As in a Sigi Mapam Sitato, Yadre. Aduga Hanagi Yankai de Leram, but the Nifu the Tor and Kalona, Nifu the Gidi, Hena, Wang Bayaro and Hidagasu. Sigi Mapam Shida supply see what na lady and demands in a helagalina. Sigi Mapam Shidi equilibrium condition the Lakwayagane. Aduna Sumaina to Womatam Shidazu problem issue meam to ever Karigi, Sigi Mapam Shida shortage never lies. Demand supply no wala demand a hele. Sigi shortage government see the price seal to Womatam the Karikari Sula have the Mugging Seppa. Shortage I say to Paganate, Sagi demand or draggy supply to the what to the shortage later when a lady and a throw commission go, my lady with the Mayum the unsatisfied or in a pain than a hankidori never. To smile a pain than a hankibatum the problem I'm to ever. To give problem though, Kaigatan as Sagi port to scarce or keep up. Sagi she does so hide an allocation of scarce goods, I say, port to Maramchana Yamna hung the dog. One what na tang na pangudun ever scarce goods. Poto tang na pamangamina, Sagi Bayardi, like the meeting, Nina, say you won't get the Mishina, Makalki Mong, Sine, Carmina Sine have Kanda, Mana Haraneva, a koi Jampolo in a higher in a Koimani, Hindi, but locate a Hodori have a matamda, when petrol pump, Sida, Q live na drone, Adu the Neva, Sagi, petrol, say, Koi no limited never. Aduga, petrol hangatable Sinchina, Koi buyer, Koi like the Kamu never. Adugima. Price ceiling to never see the Taija. Adumatam the electronic petrol handles Canada Hangani, Hando Lapamiduna Han Halani Kona Lapino Kona Halane. Shita Wama, Anishuamna sellers preference Hypama. Petrol lotion gray, diesel lotion gray, and a post of Silaga. Adum Mokoina Natraga, you on but another guy in a thing but Mokoina, Yuningba, me do Kutan Koraga, prefer Toraga, do Moy the Yun. Example, Sekitanka, Sane and I show money for real examples, Laura Gadovni. The Orobiro and a Duga rationing Harsina, Sisnam Animaxi man, rationing Sina Kaino, the government na,
ꯁꯩꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯌꯣꯟꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯥꯎꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏꯁꯤ ꯔꯦꯁꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯔꯥꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯎꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯣꯁꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯅ ꯐꯪꯉꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯣꯡꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯃꯟꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯊꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯀꯨꯄꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯁꯦ ꯔꯥꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯔꯦꯁꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯔꯦꯁꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯦꯔꯁ ꯒꯨꯗꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯁꯅꯤꯡ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯝ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯔꯚ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯗꯤ ꯔꯦꯁꯅꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯃꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯃꯜꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯡꯗ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯀꯁꯦ ꯊꯨꯝꯒꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯂꯨꯄा 15ꯗꯒ ꯌꯣꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 5ꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯤ illegally selling at higher price ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯊꯨꯝꯗꯣ 15ꯗ ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕꯩꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ꯭ꯔ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯜꯗꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯤꯕꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯍꯋꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯑꯒ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯍꯟꯊꯩꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯊꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯋꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯧ ꯎꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯨꯡꯐꯝꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯊꯝꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯣꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯡꯅ ꯌꯣꯟꯒꯗꯕ ꯃꯍꯨꯠꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯧ ꯆꯦꯡ ꯊꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯤ ꯚꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯁꯥꯜꯂꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯒꯦꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯐꯧꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯊꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯧꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤꯗꯩ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯜꯂꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯌꯣꯜꯂꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔꯁꯦꯅ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯂꯤꯕ꯭ꯔꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ ꯋꯥꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ ꯋꯥꯠꯂ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯔꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯂꯥꯔꯖ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯕꯐꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯅ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯨꯡꯉꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯗो FCI ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯐꯨꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯃꯦꯕ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯐꯧ ꯆꯦꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯡꯉꯒ ꯊꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯐꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯔꯥꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯣꯔꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣ 5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯤꯂꯣ 5ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯧꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 90 ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10ꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯗꯣ
lupa kun khen adro sigi lupa kun khen ab siba koin subsidy ko sigi lupa kon se sarkar na mai maje ti piri ne aduna koina cylinder gas han ba matam da kai kona lupa chani gumba cham khai gumba subsidy ne na har khalaktra adugi pot tu gi adugum bai khallaga government na sune he na sumaina puthoga surplus leiba poche moina leisin laga thamme emergency matam da thadok nam ne na tragana pajai kana bagi ne na khanma matam da thadok nam ne sisina hojiki kai price floor duga chamane ko sisu sigi condition sina karam na kan labor market ne la taruse minimum wage act haba ma koi amana koi ji khangde kai no haba matam da mi ama si punga ma sina bakanda na traga no magi pung nipan sina matam da sarkar na sigi mamal sidagi hena mangonda ta na biya de ma se aina thabuk aina sina matam da si mamal sida ta ragadi nangi ma thakta case tawgane habse koi amana khangde lupa yang khai phangye chama phangye changa phangye na koina lakpu tune ado sarkar na fix toroga ma leyeba minimum oina sidagi hena taana na koi thabuk sijina ba matam da sijina reba mi dregi sidai hena taana paisa pira agadi na koi mi dru matak case tawba yae ado sigi minimum wage government na fix tawgane ba ko adu duga sigi minimum wage krai de legene heb kana equilibrium point adu gi matak ta legene minimum wage sigi matak ta leiba matam da kai dore asagi hana samna ro lupa cham khai no ma thabuk subai lupa cham khai koi pire na laura seba labor si sijina ba matam da ado tarigumba sarkar na highway matungina lupa cham khai pire na khalo cham khai piba kanda supply to wei di mam like lakane ba aisu thabuk to gai su to ge na dugo thabuk to piba mi masing di walakane sigi mafam sida si walak pa kanda kai kari problem la ha kan asagi sigi mafam sida leiram ba do sigi mafam sida equilibrium oi ga leiram bidana thabuk akoi pirage aduga sigi mamal sida pirage ha matanda akoi su thabuk ta ujarage ha ba dune sigi mafam sida adugi mamal dura pachame khai dura sigi mafam sida go sigi mathak sida sani da ka khala amina kai dore sagi supply to masing dune hela demand to buduna wala amina sagi hana leiram ba do adagi Q0 se poki chang se sigi chang se thabuk phangbai chang se handara ne adana fall in employment na hai rise adana minimum wage exe sigi minimum wage exe sigi equilibrium sigi mathak ta fix tawba matam da labor gi masing se surplus oina me ama thabuk phangdana laigane hai rine aduga hana phangamaga equilibrium matam da phangamba leiram ba so amaka masing kum tharakane hai rine karigi tangna kanamtana thabuk se soning dedana aduna sigi minimum wage exe so segi price floor da du ga samane ko smain toroga demand amasung supply curve ke through da koina explain to bayane arbitrage hai rise kari ni ko koi gi pot amase samana ba pot amase bazar ani da ke do ba tare yon ba ba tare mamal tongan hai ba tare do sida aina graph ki matung ina tai sida di amana sina Delhi gi ni ko sina Noida gi ni song sina Delhi Noida ina tokthora se akoi Manipur gan understand tawra se ko sidana mushroom sina akoi kai na lawra se Thobal bazar na lawra se sina Senapati gi bazar na lawra se ko Senapati gi kaithel ga Thobal kaithel ga ne ani mak le se demand curve ani mak ta sab mane downward sloping ni supply curve ne fix se supply se fix ne ba sidana supply se lising ma tawre ba Thobal sidana supply se chama khakta tawre na lawra se ba ko ado supply ji walamina sidana kai dawre mai mamal si tangdro ne yene siga yena ba kanda sidana supply ji yamna tawramina lising ma tawramina mai mamal su handare ado sigi sida mi khara le yeba moina kok tha thara ne ba Thobal dana khara hongna phange adudi Thobal gi pot si leiraga khoi kai Senapati di yola se somaina yon ba matam da kai dawrani somda gi pot si sum putoga sida sum pusilaga yon silamina sigi sang si handharani mamal si aduga sigi sang si tangkhala ne somaina tawraga bazar ani market ani sinaraga poto somda na hongi somda na tangi ani maki difference to khenab di yengaga somaina pot ama phamam degi mafam ama da yon thong sin matam ama khakidani ko asida simultaneous ani irise matam ama da sell ama sum purchase tawba se two market ani da the ahum sura se market mem oi rasia ko mamal khen abdugi kana ba lo pochak se koina arbitrage haina khangna ne matang jina tax ta makla ase tax koina poda ma leiba matam da koina ina tax ti ko
सरकार की थबक तौबा अदु खक्ता टैक्स थी बायना लेते को कोई पोत लेरिबा कोइना सिजिनरिबा पोत सिगी हेक ममल यावरबा MRP हेक थाबा पोत कोइना हिदाक अम ओइगेरा नत्रगा पोत अम लेबा फी अम लेबा कान MRP थाराबा अदु मखादा यिंबियो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस हैना थाबने अदर टैक्स यावरे हाइरिने इनडायरेक्ट टैक्स नि को अदुना मो अदुना अखोइना टैक्स थी दे कोइदि सरकार थबक तौदे अखोइ टैक्स थी दे हेदुलाली को अखोइना पोत लेबा अखोइना हेक पोत छि लेरबा ममल थाबा पोत छि लेरबा अदुदा कोइ नोइना मक टैक्स थी को सिदा अखोइना नैना दौरसी सिगी थीरिबा टैक्स है सिसे अखोइ मसेन करमैना येने हेदुनि को अखोइना सिदा नैना दौरसी करिगुम्बा डिमांड सिना इलास्टिक ओइरेने खलने फिक्स ओइना लेरे नंगी क्वांटिटी मैम सप्लाई तौरगसो आइगी डिमांड करी सॉरी क्वांटिटी प्राइस सिदी एदुम सिगी ममल सिदा तुम लौरने क्वांटिटी यामगेरा यामोगेरा हाइबा लैये को अदु मतमदा सुमाइना डिमांड कबसि सुमाइना ये कुछ अखोइना इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक हाइना खंगनै को अदुदुगा सप्लाई कर्व सिदा कोइ नॉर्मल ओइना ये कुछदा सुमाइना डिमांड कर्व सिना परफेक्टली इलास्टिक ओइबा मतमदा अदुगा सप्लाई कर्व सिना नॉर्मल ओइबा मतमदा टैक्स हाइबसे कनाना ठीगनि अदु पोतुगी हाइतुनेबा सिदा नैना दौरसे सिगी मफम से इक्विलिब्रियम ओइरे सिगी मफम से इक्विलिब्रियम ओइरा मेना सै पोत सिगी ममल सिदे हेंगाथम लैत्रेबा करिगी डिमांड कर्व सिदि सुमाइना स्ट्रेट ओइना लैख्रमनिना हॉरिजॉन्टल दा को अदुदि सप्लायर नो ओइना ठीगने अदुनि सिदा हाइरसे करिगुम्बा डिमांड सिना परफेक्टली इलास्टिक ओइरेने खल्लो सप्लाई कर्व सिना नॉर्मल ओइना खल्लो अदु अरगदि टैक्स सि कनाना ठीगनि सेलर नत्रगा प्रोड्यूसर ना ठीगने हाइरिने सिगी तो E0 इक्विलिब्रियम सिना ताइसा सिसी टैक्स नेबा दु टैक्स सिना क्यानो सिदगी R दगी E0 फोकी सांगसे सिसी नेबा टैक्स थी दौसे कनाना ठीगनि प्रोड्यूसर ने ठीगनेबा करिगुम्बा डिमांड सिना परफेक्टली इलास्टिक अदुगा सप्लाई सिना नॉर्मल ओइरगदे अदुगा करिगुम्बा डिमांड सिना परफेक्टली इन इलास्टिक ओइरेन खलोने स्ट्रेट ओइरेन खलोने ममल हेनिंग हेंजनी तानिंग तानजनी आइदि डिमांड से तुम तौगनी है आइदि लव तौगदब चांग दुम तौगनी है दुको कोइ थुमसी हेन सासन बिया दमे सोल्ट से अदो थुमसी चागदब आइदि चांग दो तुम फिक्शन लेदना 10 पीगेरा 10 पीगेरा 50 पीगेरा 100 पीगेरा अदुगी कंडीशन दुने बेसिगी डिमांड से परफेक्टली इन इलास्टिक हाइरिसे सिगी मतम सिदा सप्लाई सिना नॉर्मल ओइना लेरेने खल्लोने सिगी मतम सिदा दी कई तौरनी सिगी टैक्स कनाना ठीगनी हैबा मतमदा कंज्यूमर नत्र कस्टमर न ठीगने करिगी सिदना डिमांड सिना परफेक्टली इलास्टिक ने बो इन इलास्टिक अदुना एग्जाम दा हंगपो मतमदा डिमांड सिना करिगुम्बा परफेक्टली इन इलास्टिक ओइरेने खल्लो सप्लाई सिना मागी नॉर्मल वे दा चलेना खल्लो नॉर्मल सेटने खल्लो अदु टैक्स कनाना ठीगदमो हैबा मतमदा कनाना ठीगनी कंज्यूमर न ठीगनी हैबा कोइन सिगी सप्लाई कर सिगी खंगने अदि टैक्स थी दौरसी क्यानो P degi P1 फोकी गैप सिनेबा टैक्स थी दौरिसे E degi ना E1 फोकी डिफरेंस सिनेबा कनाना थी दौरिसे कंज्यूमर ना थी गदरबा टैक्स से मतंग सिदना अमके दौरे सप्लाई से सिदना हुजिक ममांगी दना डिमांड से परफेक्टली इलास्टिक हाइबा परफेक्टली इन इलास्टिक हाइबा अदुमाइन तौरगा सिदा सप्लाई से परफेक्टली इलास्टिक ओइबा मतमदा डिमांड सिना नॉर्मल ओइना चलहनबा मतमदा टैक्स सि कनाना थीगने हाइबना ममु यंगदौरसे सिदि यंगसी सप्लाई से परफेक्टली इलास्टिक ओइरे परफेक्टली इलास्टिक ओइबा मतमदा मारसी हॉरिजॉन्टल ओइना क्वांटिटी x एक्सिस का हॉरिजॉन्टल ओइना ओइरे को सिगी मतमदा डिमांड कर्व सिना सुमाइना डाउनवर्ड स्लोपिंग ओइरे इक्विलिब्रियम पॉइंट सिना सी ओइरे सिगी इक्विलिब्रियम पॉइंट सिदा करिगुम्बा टैक्स थी बतारे हाइरगदि टैक्स थी बाय से पोट की ममल हेंगा कदब नत्रो अदो अदुगी हपत ममल से कनाना बेयर तौगनी मतमदा कंज्यूमर ने बेयर तौगने कस्टमर ने ठीगने ठीगदरबा चांग सिना क्यानो P degi P1 फोबा नत्रगना E degi ना R फो की मरक से सिगी टैक्स कनाना ठीगनी कंज्यूमर सिना ठीगने अदुगा सिगी कंडीशन सिना करंबा कंडीशन नो हाइबा मतमदा सप्लाई कर्व सिना परफेक्टली इन इलास्टिक ओइबो अदुगा डिमांड कर्व सिना नॉर्मल शेप ओइबो मतम सिना कनाना ठीगने हाइबा मतमदना सिसिना सेलर पोचे योलिबो मिदो अदुदना ठीगने सिगी इक्विलिब्रियम मागी इक्विलिब्रियम पॉइंट सिना ताइसि सदुना निजना अदुदि अखोइना होजि फोबा टैक्स की शेयरिंग से कई ताकरे करिगुम्बा डिमांड सिना परफेक्टली इलास्टिक ओइरे सप्लाई सिना नॉर्मल शेप ओइरे अदु मतमदा टैक्स कनाना थी प्रोड्यूसर ने ठीगनि को डिमांड सिना परफेक्टली इलास्टिक ओइबदुने अदुगा डिमांड सिना करिगुम्बा परफेक्टली इन इलास्टिक ओइरे अदुगा सप्लाई कर्व सिना नॉर्मल ओइरे सि मतम सिना कनाना ठीगनि कंज्यूमर दुना थी दौरिने को अदुगा सप्लाई सिना सिदना मका सप्लाई सिना करिगुम्बा परफेक्टली इलास्टिक ओइरे अदुदुगा डिमांड सिना नॉर्मल कर्व ओइरे अदु मतमदना टैक्स कनाना थी कंज्यूमर ने थी को अदुगा
supply สินะ perfectly inelastic ไว้แล้วตัวก็ demand สินะ normal shape ไว้แล้วสินะกันนาที seller นาทีก็ตัวที่สิได้ค่อยนักขังกันเดี๋ยวสิกันนะครับมาทำได้ใช้ demand อามาส่ง supply แท้อันนี้มักสินะ perfectly elastic นะแต่กัน perfectly inelastic ไว้เป็นมาทำได้ใช้มาอี text แท้ที่เกิดภาษาอังกฤษ either consumer นาทีบ้ามาแต่กัน seller นาทีบ้ามาหลักกันตัวนี้อันนี้มักนะแล้วอามาขับทีบายวิดีโออยู่เลยก็ดูกันสิ่งกันดิฉันจะบอกยังไงสิ่งกันดิฉันสินะแต่สินะกันเนาะให้ประมาณทำได้สิได้ค่อยดีมานกับหุ่นเลยสิ D1 ให้ประมาณ D2 ให้ประมาณ D3 ให้ประมาณก็สิ่งดีมานกับหุ่นเสียค่อยนะ elasticity ที่มาตุ้งอินนะ price เห็นกันประมาณทำได้ก็taxi กันนะเห็นที่ให้ตัวนี้ก็ในนั้นรู้ใช่สิได้ if you มาตุ้งอินนะกันนะใช่ demand curve becomes steep elastic a greater amount of tax is passed onward to the consumer demand สินะ elastic โอ้ยมาใคร taxi กันนะเห็นที่กันนี้ consumer เนี่ยเห็นที่กันเนี่ยตัวก็ demand สินะ inelastic สมมติมาคารมตะกุมเทรนค่อยกันนะที่กันนี้ producer เนี่ยที่กันเนี่ยตัวเนี่ยก็ตัวยังไงสิได้กันอีกบ่ demand สิยังเชียวก็สิ D1 สิหายังไงสิ D1 สิ equilibrium point สิได้นี่ก็ S1 สิก็มาค่อยนี่ทั้งไงเนี่ยสิ point A สิได้เนี่ยบ่สิ point A สิ taxi กันนะที่กันนี้สิ consumer เนี่ยที่กันเนี่ย P ได้กี่ P1 ทอกใช่ตัวก็ demand สิมันก็ elastic มันก็เห็นเอาเองว่า D2 ได้มันก็ละเองนะครับสิ่งมาทำได้หานะ E เรามาช่วย point B ที่ equilibrium ไว้ปะ P ได้กี่ P2 พวกเฮงกันลิบะมามาใช่สิ่งมันก็นะที่กันนี้สิ่ง consumer เนี่ยที่กันเนี่ยตัวก็ demand กับสิ่งมันก็สมดุลแล้วก็ perfectly elastic โอ้ยเนี่ยสักแค่เนี่ยขลุ่นเนี่ยสมัยน่ะ vertical โอ้ยเนี่ย straight line ได้เลยเนี่ยขลุ่นเนี่ยตัวที่ใช่กี่ equilibrium point E เลยเรามาใช่เขาจะแค่ได้ละอันนี้ C ได้ละอันนี้นะตัวที่สิ่งที่ P ได้กี่ 3 พวกใช่สิ่งที่ difference กันนะที่เดิมเราสิ่ง tax เนี่ยก็สิ่ง tax กันนะที่กันนี้ consumer เนี่ยที่กันเนี่ยตัวเนี่ยสมัยนี้ตัวเราก็การิกุมว่า demand ใช่คนเนี่ยสมนักการลงตัวมาคุมธาราใช่ป่ะสิ่ง perfectly elastic ว่าเราไม่ใช่ inelastic คุมตัวคุมธาราใช่สมัยนี้คุมธาราใช่ป่ะสิ่งที่อามักเลยใช่ป่ะสิ่งที่สิ่งที่เราคุกัน perfectly inelastic demand กับโอ้ยเดิมเลยป่ะสิ่งที่มาทำได้นะอามัก tax กันนะที่ที่ producer ที่ที่นั่นนะตัวที่พูดเนี่ยมันสิ่งที่อีดิใช่การิกุมว่า demand curve ใช่มานะ elastic โอ้ยดิ้งค่อยมานะ steep โอ้ยดิ้งค่อยสมนักการลง vertical ที่สร้างลำดับมา demand curve ใช่ลิงค่อย tax กันนะเห็นที่กันนี้consumer เนี่ยเห็นที่กันเนี่ยดูก็มาสิ่งที่ demand curve ใช่มานะไอ้ horizontal ลำดับไล่มาเคยไอ้ตัวเนี้ย perfectly inelastic ลำดับไอ้ไม่เคย tax กันนะที่กันนี้ให้ตัว producer เนี่ยที่กันเนี่ยตัวเนี่ยก็ตัวนี้งั้นสิ่งที่unit ที่ได้ค่อยนะมารู้ไว้นะในนักวิชาการโน้ให้เป็นมาทำได้ค่อย demand มาส่ง supply curve ใช่สิ่งนั้นละก็ market ที่ได้เลยบ่มามาใช่การมาทำได้ hengalition นะการิกิโน demand curve hengalak ไปกี่ระ hunteration นะแค่การิกิโนดูก็ hengalak ไปสั่งสิ่งนั้นแค่มวยกันนี่ hunter ไปสั่งสิ่งนั้นแค่มวยกันนี่ให้เป็นมาตั้งดูก็คนมารู้ไว้นะในนักวิชาดูก็ดูที่ demand curve ตัวอามาคัตตา demand curve เลี้ยงได้ละก็ supply ขับเลี้ยงกันนะก็ไม่ต้องวิ ดูก็ supply กับเลี้ยงได้แต่ demand กับขับเลี้ยงกันนะก็ไม่ต้องวิดูก็พออามาบาร์ได้โยนไปให้ใช่สักการนั้นมันที่ไอ้อามาตัด tax โดยนั่น local อินเนี่ยว่าพอที่มันท้าบ่อะไรก็ดีดูกี่ tax นั่นอามาก็ consumer นะแค่ที่กันนี้แต่กันนะ producer นะแค่ที่กันเนี่ยให้ตัวช่วยในเนี่ยก็เลยก็ตัวนั่นสิ่งที่ดีมาตั้งสิได้เราเชื่อดูใครกุมบ้าไอ้น่ะนั่นสิ่งที่ในเนี่ยคือสิได้ดาวเลยแล้วก็สู้ดุม clarify ตัววิวไปอย่างนี้ก็ไอ้ช่วยดุม clarify ตัวนู้นก็คนนั้นสิตัวนั่นสิ่งที่มาตั้งสิได้รู้สิ่งนี้